marayika yambariye ngo ese ko Gakwaya yahanuye nawe ugahanura muri kave muri roshe byabujije Pierre Nkurunziza gucikana. Ndavuga ngo yaracikanye. Imana yambwiye ngo ndi kuri yo, ndayishimiye. Igikombe mwanywereyeho ni kimwe. Marayika arambwira ngo ese Denise Bucumi Nkurunziza asenga make, namushingira intaho uyu mupfasoni ni umukristo. Marayika arambwira ngo none se sendi de defudede wiyumvira ko ndayishimiye cyangwa se uyu Reveriyane ndi kuri yo baza gukora bagakura igihugu mu manga? Ndavuga ngo ni wowe ubizi. Marayika arambwira ngo voka n'amabuye y'agaciro, umwe avuga voka undi akavuga amabuye y'agaciro, undi akavuga muri 2029, undi akavuga kazoza ka 2040, undi akavuga 2060. Marayika yambwiye ngo ibyo ni ikinyoma, sinzi kubyumvise. Marayika yambwiye ngo ni ikinyoma n'ububeshi. Uraho rero arambwira ngo ibiganza byabo ntabwo Imana yashimye kubyubakisha Uburundi bwifuzwa cyangwa se bw'isezerano, ahubwo uhoraho aramarira ngo uko atagiriye imbabazi umuhisi Pierre, kandi Pierre yubatse ingoro, yubaka presidence. Pierre uretse manda ya gatatu yamukururiye akarambaraye mu Barundi, ntago mwari kuzamwibagirwa uwitwa Pierre Nkurunziza. Niyo mpamvu marayika yangende yarambwira ngo ejo ni kuwa Mungu kuwa mbere turi mu kwa mbere, uhoraho yambwiye ngo nk'uko abaganga bakora ibyo bize, nk'uko imvura igwa uko yateganyijwe hatarimo umuyaga n'izuba, nk'uko izuba ryaka uko ryagenwe, nk'uko uyu mugoroba aho bwije usimburanye n'izuba, niko uhoraho yambariye ngo anyuranyije ubutegetsi. Serebo anyuranyije ubutegetsi, habayeho gukaba cyangwa kugurana. Ndabizi ko mu nyanga koko yenda mwiyumvira ngo opposition irantuma, ngo Rwanda rurantuma, hazagira ubashingira intara ariko aho mpurira nawe ibyo tuvugana ko yaba ntuma, cyangwa jewe ntabwo ndi umuntu uri muri opposition igwanyu mpanurira Uburundi isezerano Imana yavuzeho. Nijyo sengera, nijyo ndi kubaka, nijyo shyigikiye. Ntawe mpanurira ngo apfe, ntawe mpanurira ngo akenyuke. Ibindi ni imigabo n'imigambi y'Imana. Aho rero ntihagira umuntu sitara ku ngorane afitanye n'igihugu cyangwa n'inzego, cyangwa n'inzego ngo zibiture opposition, ngo opposition iri kunkoresha. Je nta opposition iri kunkoresha, ni Imana inkoresha. Rero kuriya mutarukijije Nkurunziza, uwo ni marayika ambwiraga, kuriya abaganga ntacyo bakoze, bapfumu ntacyo bakoze, inshuti ntacyo zakoze, bavandimwe ntacyo bakoze, ni nako bigiye kugenda. Uku niko bigiye kugenda. Mubona iby'Imana yavuze, ari uku kwa mbere, ari uku kwa kabiri, ari uku kwa gatatu, muhagarare muraretse. Sinzi umunsi n'isaha kuko genda umukozi wanyu, ariko nkaba umwana w'Imana. Iby'Umwuka Wera mpaye nibyo ntangaza. Sasa rero niba muri target, muri kamera, ibigiye kwibonekeza, ibigiye kuba, ni mu bitegere mwende dupinze, noneho turabe.
ngo urupfu nkuru nziza yapfuye, urupfu Valentin Ndayishimiye agiye gupfa, urupfu ndi kuri yo agiye gupfa. Aba bantu bose igikombe banywereyeho ni kimwe, inzira ni imwe, kandi barabara ni rimwe, kandi bose ribashikana ahantu navuga hakaga n'amarira n'agahinda. Hari abarundi biterije ke batizera badasenga Imana ngo ibahe ukuri kuzuye, bakagendera mu kinyoma cy'abadede atari bose. Aba badede impamvu mpamya ko bababesha ari ikinyoma cyambaye ubusa. Mwebwe impamvu mutareba kure, ni mwibaze namwe ninde muntu wasenze kurusha Nkurunziza. Nkurunziza yubatse urusengero, Nkurunziza yubatse presidence, uretse 2015 yiyongeje manda ya gatatu. Nkurunziza ntiyari no kuzapfa avuye mu mitwe y'abarundi. Yari perezida mwiza, nta naho yarahuriye n'aba ba Valentin Ndayishimiye. Buno rero amakuru ufite nuko umwuka w'Imana yanyeruriye, nanjye ndaberurira ibyo yampaye. Yambwiye ngo igikombe ni kimwe bose banywereyeho, ntabwo barusimbuka nshuti yanjye. Bakitora, bakiyimika, bajya he, bakora iki? Harya nakubwiye ngo Yesu igeze abwira abantu ngo igikombe nyweraho nicyo munyweraho. Abadede banywereye ku gikombe kimwe, kandi nkumara amatsiko. Nta Valentin Ndayishimiye uzigera akosora ibintu ngo bifate intumbero mu Burundi. Nta Reveriyane uzigera akosora ibintu ngo bifate intumbero mu Burundi. Imana agiye yarabimpakaniye. Cyakora wowe niba yarabikubwiye sava, mugabo jewe mu gatwe kanje kuriya mwabonye Nkurunziza Pierre rura rupfu yapfuye giturumbuka. Na hano hari ibintu bigiye gukorwa mu buryo bumeze nka bimwe abaganga bakora, kavuga utabaganga nabo ni muri umuna w'Imana kabisa. Kubera ko Nkurunziza se ko atarusimbutse ngo arurokoke, ko Imana itamubabariye. Umugore we n'umunyamasengesho, abantu basengeye muri kave mwese muri yizi muza amasengesho aba hari y'umuriro, kwerekwa guhishurirwa abakozi b'Imana ko batamwihanishije ngo birukane urupfu cyangwa baruhagarike. Imana yahaye abasendi de defudede bo ntibamenya ko Imana ibahaye, ahubwo bo biyongereraho butamwa na ngenda. Uyu munsi wa none Imana ibatse ubutegetsi, cyangwa se ibatse ingoma, cyangwa se ibaciye ku ngoma, nta kintu mugezeho, nta n'icyo mugejejeho abarundi cyane rwose. Hano nagira ngo mbamenyeshe ko ntabwo ari inzandi mu gihe ubuhanuzi bwanza, ubuhanuzi bw'ibimenyetso buri gihe mpora mbibabwira ko ntabubamo. Kandi ikindi kintu mukwiye kumenya, njyewe Yesu yarambohoye ndidegembye, mpawe mwuka wera wo guhanura, ndahanura. Numvise nifitiye morale yo kwanariza, gusesengura, kuvuga ibindimo, ariko ntabeshye. Ni droit yanjye, ukuri kwamye rwose, nagira ubisitaza cyangwa ngo bibangamire. Je nitwa General Martin Prophete. Harimo abifuza ngo nimpanure gusa, kandi nimbihanura ku mugoroba bisohora uwo mugoroba. Je ntabwo ndi Imana, ndi umukozi wanyu, nkaba umwana w'Imana. Ntabwo ari jewe ugaba iminsi n'ibihe, sinjye wimika abami, sinjye ubimura. Je mbaha amakuru ijuru rimpaye, ahubwo ngiye mu mpinyuze mu gihe bitasohora. Hari abambwiye ngo bazanyandikira arahende. Ntabwo je ndi gusenga ngo mu Burundi ngo ibara rigwe, ahubwo ndi gusenga mu Burundi kugira ngo guverinoma ihinduke, hama ninahinduka ihinduke idashesha amaraso, ihinduke ibara ritaguye, ihinduke impinja ugwaruka, abantu b'inzira karengane bataguye muri iyo migwi yitwa imbonerakure. Bamwe bavuga ngo bari gusongora amacumu ngo bigwane ko ngo Tanzania yarafashwe, ngo Burundi bwarafashwe, ngo nta naho guhungira bafite. Iyo si yo kote ndimo, ariko nk'umuhanuzi
perezida w'u Burundi yakoze ikosa rikomeye. Ubwo bubakaga umugambwe bakubakira inkona, ubwo bafataga kiriya kirango kitwa ngo ni umupanga, ni icumu, hama bagashyiramo amababa y'inkota. Ririya ni ikosa rikomeye. Mu Burundi hakajyayo ibigirwamana amasitati, mukama w'ikigongo mu gihugu cyane. Ririya ni ikosa rikomeye. Ngira ngo aya ni amakoraniro ya nyuma, ni ibirori bya nyuma, ubundi ibara rikagwa. Kubera ko ubuvugishwa afite, ubuhanuzi ifite, Yesu araje. Kandi ntabwo mwe muri bo bihagarike, ntabyo mwakuraho, ntabyo mwakirukana, kubera ko je nasenganye n'abakristo bo muri Roshe. Bunyona atarafungwa, ntuzuyu ariko reka nere kubavuga amazina, murantunga. Nari ngiye kuvuga abantu bose twahuriye hariya mu masengesho ahambaye n'ubuhanuzi bwangejejeyo, nari nahanuye. Uyu munsi wa none je nababariye umwuka w'Imana niba basura by'ukuri koko atari uguhendana, murusha nkuru nziza gusenga. Ubu Angeline ndayishimiye arusha Denise Busoni nkuru nziza gukiranuka. Nubwo mwapimisha umubiri, nubwo mwapimisha umwuka, Denise nkuru nziza n'umunyamasengesho. None ko Imana itavuze ngo reka nihangane, tiboshe guno rero biguma byoroha muri sendi de defuded. Kuriya mwavuze ngo mufite imyanya, ngo igihugu cyose ngo intebe zose mwarazikubiye ngo nizanye. Reka mbabwire ko nta ntebe n'imwe muri busigarane cyane rwose. N'iki sasa ntimuzahungirayo, koko amasezerano mwabahaye ni amahuri n'ibinyoma, ni amahuri n'ibinyoma. Rero je marayika yambariye arambwira ngo ko ntababariye inkuru nziza. Umugore we ntasenga, asenga make. Ntiwari wabivugishijwe, Damascene Gakwaya ntiyari yabivugishijwe, ntibamupinze. Umuhanuzi w'impumyi niba mubyibuka wakajisho kamwe waje muri Rusha, ntiyabihanuye, ntimwamupinze. Erega banga kumvira Uwiteka ngo inkota y'Uwiteka izabaje. Bite byanyu hano muzi ko Imana ngo mu mipsinato ngo urumva ngo ese ngo yabibahora iki? Nakubajije nkuru nziza yamuhoye iki? Yacumuye iki? Mu bantu nashingira inta nkuru nziza ingoma ye mbere ya 2015 biriya biringo bibiri, nta mbugita nta nkota yavugaga yo kunyuruza no kwica. Uwabandi yinyongeraga n'akagara kigira muri siporo, uwabandi yabaga imbere mu rusengero ari gutazira. Noneho rero inyanduruko y'umuvumo wa 2015 impunzi zose zishiriye hanze, igihugu kiratabaguritse, kiri gusoma nturi. Nimwe Imana igiye kubabarira, nimwe Yesu ngo agiriye imbabazi ngo mugiye kurongora hehe mu gihugu cyane. Mu biganza bya Neva byandi kuri yo nta kurongora Burundi guhari. Narabibabwira uretse ko Imana itanabibaha ariko ari nk'ibibahaye. Abarundi bose bamaze gutakaza icyizere cyuko sendi de defudede yabaye. Nta murundi n'umwe ugifite mu mutwe we ngo sendi de defudede izangeza ku iterambere. Nta n'umwe kereka ufite ahari kwiba, hari kuba ari umusuma, akaba ari ahantu naka, aho hose ava bizaza nk'ibombo ryatanganyika. Ariko kuvuga ngo uzacuruza, ngo uzubaka, ngo uzatera imbere, sendi de defudede ari yiyoboye. Ntabwo imitima y'abarundi ifite icyizere cyo gutera imbere hayoboye Neva, hayoboye ndi kuri yo.
kandi nimvuga ibi ntabwo mbivuze mu rwego rwo kugira ngo ngo mumenye ko njyewe mbivuze ngo mvugira opozisiyo. Njye ntabwo ndi opozisiyo. Oya, pozisiyo ubwo nari gutangirana nayo 2015 cyangwa na mbere yaho. Njye ntabwo ndi opozisiyo naho muri na opozisiyo. Ahubwo njye mpanurira abarundi no kubera ko yenda hari abantu muri pozisiyo barushye, baremerewe, bagowe, bakavuga bati mukozi w'Imana turagushyigikiye. Noneho mwebwe mukagira ngo dufitanye amadiri. Mwe mugahita mugira umengo dufitanye amadiri. Hagira umuntu wo muri opozisiyo uvuga ko n'abafitanye kontagite nawe yo kwishyigikira muri ubu butumwa, cyangwa se umunyarwanda wavuga ati njyewe nguha amafaranga ngo nkorere ibi n'ibi. Jamais. Uyu munsi wa none rero ndi kuri yo si umuyobozi w'u Burundi. Varisiti si umuyobozi w'u Burundi. CNDD-FDD manda yayo fini, gikorane cya nyuma nicyo murimo, kandi nacyo ni gikorane Imana yagaye kubera ko iki gikorane cyane ntabwo muhuje umutima. Erega ntabwo neva kwiye kwambara kositimu ngo ahimbaze, ahubwo akwiye kwambara amagunira akarira akaboroga niba koko akunda u Burundi, akaboroga kubw'ibihangange byamubujije kurekura imbohe yazirekura abandi ntibazirekure bakazirekeramo. Ibihangange bimutwaje igitugu bimubwira ngo ntabwo uzageza 2027. Aho niho akwiye kwambarira amagunira. N'ibintu byo gusirimba u Burundi buri kugenda bukoroka. Mwebwe umwe ari kuvuga riveriyo ngo n'amavoka, ndayishimiye ngo n'amabuye y'agaciro, ko buno ndayishimiye babwiye ko ngo bataramwishyura. Nimumbwire namwe amezi aheze yavuze ko ngo amabuye amwe yavuyemo 6 miliyo dolari, miliyoni 6 z'idolari niba ntihenze. Mugabo aragaruka aravuga ngo ntibarayatwishyura. Umuntu akopa amabuye, Ubushinwa barabukopa, Katari barayikopa, abazungu barabakopa amabuye. No kuvuga ngo nta buyobozi Imana yashyize muri mwe, ntabwo nta burimo. Ni mwisakura jya ugenda ukora ahantu hose urasanga nta kurongora, nta buyobozi Imana yashyize muri mwe. Nubwo mwanyanka, nubwo muntera amabuye, namwe ubwanyu iyo mujyamye mubona ko ibintu muyobora, njyewe sinabishobora ibi bintu muri gukora. Mugabo mumbwiye bati toranya ubishobora, namutoranye. Mugabo rero ikiza gihari, Imana yarabatoranyirije Dawidi. Mwizere ugiye kuza, kandi niba uzakora ibintu akabishyira mu murongo no muri organization nziza Imana igomba ko bigenderamo. Rero abarundi bafite ubwoba ndabahumurije. Harimo abarundi bavuga ngo none gasha ngo abandanyije tuzaba bande, ngo none gasha ngo bikomeje ngo bizogenda gute. Nta na rimwe, nta n'umunsi n'umwe aba badede aba babiri nibo bafite gupezanya. Umwe natagenda undi aragenda, umwe nampe cyangwa undi nanyime. Mugabo aba babiri nta n'umwe uri bugende, bose marayika yarabaciye, yarabahagaritse, yarabirukanye. Ahubwo tiyeboshe umurundi wese yitegurira ibuye ryo guhita aterama kubaka, kandi muzatangurira zero. Aba ningo ari bikorane nyene erimo ibi ubusuma buri hejuru ku rwego rwo hejuru cyane. Muri CNDD-FDD harimo ibiturira, harimo kunyuruza, harimo kwica, harimo ikinyoma, harimo kudahuza. Numvise Faustin Imana avuga ngo mwumvise mu nkuru yatambutse kare, Faustin Imana arimo avuga ngo nibyo biswi by'inkona nizo mbonera kure nabo bakeneye iterambere, ngo kandi hakoreshejwe n'ingufu za kudeta cyangwa n'izindi ngufu izo arizo zose ngo ibintu bihinduke. Sava biremewe, ariko icyari kwihutirwa we yatanze impanuro bagomba kugenderaho, ni ukumaramara bazigenderaho, barazishoboye. Imana idutabare. Rero Imana yatanze isezerano ko igiye kwimura no kwimika n'ibyo
rorera ibyo. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se nimuhero ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma nubabare wihangane nturorere kwiringira kugezi gihuzagerayo kumunsi uhoraho kugezi gihuzagerayo kumunsi uhoraho. Murwanyi we cyo mbwira nawe asubiza yitonze ati doruru gamba ruzashira guma mu ntambara ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabo n'igihembo kiza nidutabaruka tuzabo n'igihembo kiza nidutabaruka. Ndacaba zibyaremwe byose bisubiza bitya biti iyi si yaciza gushira hazindi horaho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana ziteze impanda ye kandi byaremwe uko bingana ziteze impanda ye. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi duhumure tuzaruhuka tutakibabara ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru ntituzabura y'amahoro kwa Yesu ni mw'ijuru. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi duhumure tuzaruhuka tutakibabara ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se nimuhero ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugezi gihuzagerayo umunsi uhoraho. Mu gushimisha muri kanike kinyarwanda 385 uyikeneye naho ari buyironderere. Hama buno tugiye kuganira intwaro eshatu Imana irwanisha nawe ugomba kujya urwanisha kandi ugatsinda. Turi ku rugamba utazagira ubwoba kamanda ni Yesu. Izi ntwaro uko ari eshatu nta muntu utazikenera. Intwaro ya mbere Imana irwanisha
n'ubwenge. Intwaro ya kabiri Uwiteka arwanisha ni urukundo. Intwaro ya gatatu uhoraho agwanisha n'ibikorwa byiza. Izi ntwaro uko ari eshatu ntushobora gutsindwa mu gihe waba uzambaye, ntushobora kuneshwa mu gihe waba uzambaye. Ariko urumva zirarutana, ziri avareri yazo iratandukanye. Nimba ivuga uku ndatangirira ku rukundo. Nubwo wavuga indimi nk'iz'abamarayika ariko nta rukundo, zero. Ego, ariko iyo si yo ya mbere, iyo niyo hagati. Ndahita nza mvuge iya nyuma hamasoreze ku ya mbere. Ndore uru rukundo, nubwo wahanura ukigishwa mugabo muri wowe mu mutima wawe urukundo rutarimo, umenye ngo uri kugosorera mu rucaca. Mboneyeho gusabira umugisha abantu badusengeye kugira ngo twibaruke amahoro. Kini nacyo abashoboye kudusura, umubyeyi bakamuha igikoma, bakamuha isombe, bakamuha inyama, gisimbitura. Ariko Yesu yaravuze ngo umuhanuzi namara guhanura no kwigisha no kubwiriza uzamwakira bazagabanira ku meza. Sariyuta, muri intwari, muri abahizi. Rero uru rukundo nirwo navuga ngo rwagaragaye mu mutima w'igisuma cyari kibambanwe na Kristo. Ngo urukundo rumwuzura mu mutima, aravuga ngo twebwe tuzize ibyaha byacu. Ariko uyu azize ubusa. Abagabo barajya imbwa zikishyura. Niko kuvuga ngo mwami, ndakwinginze nugera mu bwami bwawe unikumbuke, unyibuke ugishika mu bwami bwawe, unyibuke. Koko yabonaga ko hari ubundi bwami. Uru rukundo Aburahamu yararugize ngo abona abashyitsi ababagira inka. Amare kubabagira inka babona biri mu mutima wa Aburahamu. Aburahamu ntiyidoga ngo isezerano rimaze igihe, ntiyidodomba abirengaho. Umugore bari baramuhanuriye, baramwigishije, baramubwirije, baramusengeye ngo umugore abivamo. Kugeza ubwo impamvu nkubwira ko uyu mugore yari yarabivuyemo, abashyitsi baraje Aburahamu bari wabakira. Ngo baramubwira, aho ni mu Itangiriro 12 umengo niba ntihenze. Ngo Aburahamu arababwira ati twakira abashyitsi. Umugore ntiyamufasha kwakira abashyitsi, kandi abashyitsi bo mu ngo bakigwa n'abamama. Ngo Aburahamu arangije kubakira bahagarara uruhande, ngo baramubaza ngo umugore wawe ko adakoma. Ngo arababwira ngo ari mwihe ryibonaniro, ubwo ari mu nzu y'umuyaya cyangwa y'umugaragu cyangwa y'umushi. Ngo nabo ntibamubwira ngo ihana ibyaha wakoze, ngo ihana ibintu muri moya. Hari umuntu ukusanga mu bibazo agahita kubwira ngo ubwo urumva, ngo ubwo urabona, ngo ahari, ngo ni wowe, ngo nta mpamvu n'imwe mu gikorwa cy'Imana. Ngo baramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe Sara umugore wawe azaba akikiye umwana w'umuhungu. Tutitaye ngo yarahukanye, tutitaye ngo ari mu gikari, tutitaye ngo yatwanze, tutitaye ngo yaragushutse ujya gusambana, jamais uzaba ukikiye. Ngo Sara ikikubwira ko yari yarabivuyemo arabaseka cyane, aravuga ngo nahuye n'abahanuzi basumba wewe. Urukundo rurakonta. Urukundo Nuza Rusi yakunze Naomi, rwamuhesheje kugira igisekuruza Yesu akomokamo. Urukundo ngo rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese adacibwa. Gira urukundo mu izina rya Yesu. Reba urukundo rwawe igipimo ruriho, reba urukundo rwawe aho rugara, ruduze, ruzamure,
Imana iguha umugisha wo kurwubakisha imirimo myiza. Icya kabiri, tuvuze urukundo, tuvuga ubwenge, ikindi nacyo tuvuze imirimo myiza. Imirimo myiza cyangwa ibikorwa byiza, nubwo utasenga ugakora ibikorwa byiza ariko ukabikorera muri Kristo. Aha hantu muhitondere, hari abantu bakora imirimo myiza bakayikora batagamije gushimwa n'Imana, batagamije guhimbaza Imana, batagamije kunezeza Imana, bakayikora mu buryo bwo kwishimisha, bakayikora kugira ngo bashimwe, bakayikora kugira ngo bemerwe cyangwa bakundwe. Ibyo ntabwo ari byo. Ego, niyo mpamvu ngo nimurangiza ibyo byose muvuge ko muri mburakimazi, nuko mwabikoze mwibwirijwe n'Umwuka Wera musunitswe, mutibwirije. Niho iryo jambo rikomoka. Uyu munsi wa none rero, aho muhashyire kabaza, mukora imirimo myiza muyikorera muri Kristo Yesu. Nunabona umuntu atagusabiye umugisha ku gikorwa cyiza ukoze, uzareka aramuti kutasabiye umugisha. Abagize amahirwe yo gutembera muri Isiraheli, muri bari Abayahudi baguye batakiri ku rwego rw'ibitangaza n'imirimo ngo bagaragaze ukwera no kugororoka kwa Kristo. Hari ubwo utambuka ugasanga afite inkoko iriho imizabibu, ibyema n'utundi tuntu nyine ku nzira aho ba mukerarugendo banyura. Iyo ukozemo arakubwira ngo mbwira ngo God bless you, give me, help me, God bless you. We aragusaba ashimitse, mpesha umugisha, sabira umugisha. Niyo mpamvu ntushaka kumucika utavuze iryo jambo ngo Imana iguha umugisha. Noneho rero ngiyewe icyo nkora nk'umuhanuzi utari umwana w'umuhanuzi, umugisha yenda ndaza nkakubwira ngo iguhe umugisha w'umuhungu, nk'uko Elisa yavuze ngo Imana ibaha umuhungu, nk'uko Yesu yavuze ngo umwari azasama inda. Umuhanuzi we arapreseza umugisha akawita izina. Noneho umwana w'umuhanuzi wavuga ngo Imana iguha umugisha, n'abakristo Imana iguha umugisha. Donc abakwifurije ibyiza ariko bidafite aho bitangira cyangwa bigarukira, cyangwa se bitanafite izina cyangwa isura. Noneho rero umuhanuzi nabo mugendana, umuntu wese uzumva gusengeye akakubwira ngo Imana iguha umugisha ariko ntawite izina, nyine urwego ariho yasanze mwabyaye yita izina ariko ntabwo ari rijya mu irangamimerere n'amasirino, ntabwo ari ibijya mu irangamimerere cyangwa se muri leta. Umukama adutabare. Imirimo myiza Abisiraheli bakoreye Musa, nicyo cyatumye Abisiraheli bavuga ngo, Mose avuga ngo aho kugira ngo barimbure uhere kuri jewe. Imirimo myiza Aburahamu yakoze niyo yamuhesheje biriya. Muraza gusanga abakoze ibikorwa byiza, murebe Tabita yazuwe n'imirimo myiza, Moridekayi yatabawe n'imirimo myiza, Danieli mugabo ukundwa n'imirimo myiza. Mu ijuru gusenga kutagira ibikorwa kurapfuye, uhite wandikaho ripi. Gusenga kutagira ibikorwa kurapfuye. Rero mu kubaka ubugingo bwawe ubakisha imirimo myiza. Shunguka ukuboko kw'iburyo nubona bwije kudakoze, ukwezi kugashira ntacyo ukoze, umwaka ugashira haruri ibikorwa byizuba wakoze, wakoresha amaboko, wakoresha akanwa, donc haranira gukora imirimo myiza n'igizaguherekeza cyane rwose. Ngo imirimo myiza izatuma mwaka nk'inyenyeri ibitsibo. Rero abakristo barakora, bagakora kandi bakandikisha, ukabikorera muri Kristo. Nanjye hano ndi gukora kugira ngo Imana inyandikire. Niyo mpamvu ibyo kubeshya, ibyo kongera, ibyo gushyushya kwa jina la Yesu Kristo Umunyanazareti, tugomba gukorera Imana
nta buryarya, nta kwihenda, nta kujijwa, nta kwibeshya. Kora imirimo myiza myinshi kandi uyikorere muri Kristo kandi uverifiye ko ikozwe neza. Ubwenge nicyo dusoreje ko ubwenge ku buzima bwawe ubufate nk'amaso, nk'amatwi n'akanwa. Ni ukuvuga ubwenge nibwo buzakubesha mu isi, ni nabwo buzakugeza mu ijuru. Ubwenge, umuntu w'umunyabwenge, umuntu ufite ubwenge, Bibiliya yivuze ngo uyu muntu ni umunyabwenge, n'igihugu kikavuga ngo ni icabwenge, uwo muntu aba ari Imana. Barinze bavuga ngo uriya ni umuhinga, ngo ni umunyabwenge, uriya muzabona tuvuga ngo ba Faustin ni abahinga, ba Rukiri ni abahinga, n'abandi Ibrahim Traore, Paul Kagame ni abahinga. Nuko ibintu byabo Imana iba yaragiye ikabaha ikintu kimwe cyitwa ubwenge. N'aba bazungu twemera ibihugu byabo biteye imbere, ni abahinga nyine, barahingura, bakoze indege iraguruka, bakora ubwato bugenda hejuru y'amazi bupakiye amakontineri arenga ibihumbi ijana, ugasanga kontineri ibihumbi ijana ziri mu bwato kandi moteri iri kubukurura, bufite umuvuduko bashaka, bari gukora ibyogajuru bijya kuri Marisi. Donc ubu buhinga Imana niguha ubwenge tayari, uzavuge ngo ubwo birabaye. Nubwo yakwima ibindi byose yaguhaye ubwenge, buhagiye iba yaruguhaye. Niyo mpamvu mwumvise Bibiliya ivuga ngo nuko Salomo amaze kwica inka 1000. Ni inka zingahe? 1000. Imana data abwira Salomoni ngo saba icyo ushaka. Salomo aravuga ngo mu bwenge. Takindi yasabye yaravuze ngo mu bwenge. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wewe Mwokozi wangu, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe. Haleluya. Ubwenge. Salomo amaze gutura ituro rigizwe n'inka 1000 n'imwe. Salomo avuye mu masengesho arenza y'imisi ntashobora kubara, arareba gusaba isi, arareba gusaba ko Imana yakica abafilisitiya, yakica bariya batobiya na basa nibarati. Reba nk'ubu ubwiye Korea ya ruguru ati saba Imana icyo ushaka, yahita ivuga iti urimbure Amerika, urimbure Korea y'Epfo. Donc cyangwa ukabwira Netanyahu, Benjamin minisitiri wa Israel, ati saba. Ashobora gusaba ko Irani yose bayirimbura, na Syria, Palestine, abahuti muri ntuza za Yemeni, hose Imana igasiga ari bo nyine badafite umwa. Ariko Salomo ngo aravuga ngo nyihera ubwenge. Kandi Imana ihita itangara cyane, iravuga ngo usabye ikintu gikomeye. Ariko kuva usabye ibi n'ibindi utasabye ndabiguhaye. Ibaze nawe, yasaba ko imurikuriraho abanzi, nta bindi yari kumongeza. Ariko kimara kuvuga ngo nkusabye ubwenge, yahise imubwira ngo ntawe uzambara kukurusha, ntawe uzarya kukurusha, ntawe uzanywa kukurusha, uritanguruka niheruka. Rero nawe ubuzima bwawe ubwubakishe ubwenge kuri nimero ya mbere. Nimero ya kabiri uhubakisha urukundo. Nimero ya gatatu uhubakisha imirimo myiza. Cyangwa niba nanabicuritse nta ngorane, mugabo pambana izo nkingi 3 zibe ziri muri wowe, zubatse neza, zitanyeganyega, zidahuhwa n'umuyaga. Mwami Yesu turagushimiye, utwubakisha imirimo myiza, utwubakisha urukundo, utwubakishe ubwenge. Umukozi w'Imana ntakwe kugenda nk'imbura bwenge, dukwiye kuba abahinga kuruta abandi bahinga bose babayeho n'abazabaho.
ndagushimiye rero tutonze urugamba turarorera urakoze kubiruranyije kandi ubiduhaye wizeye wese umuhane n'abizera bose mu izina ry'umunyanazareti amen.